Sesiapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihatnya di akhirat kelak. Dan siapa yang melakukan kejahatan sebesar zarrah, dia akan melihatnya di akhirat kelak. Kebaikan seberat ataupun sebesar zarrah, tuan-tuan ambil bantai duduk sini kan, tuan-tuan ubah bagi jadi elok-elok. Itu kebaikan sebesar zarrah. Ataupun kita keluarkan tisu sekeping, kita ronyok-ronyok basuh lap tangan, kita buang. Kecil je, sebesar zarrah saja kejahatan tersebut. Tapi Allah peringatkan dalam surah Al-Zalzalah ni ayat 7 dan 8 ini, kebaikan dan kejahatan yang sebesar dan seberat zarrah itu kalian akan lihat. Apatah lagi kalau menzalimi harta orang sehingga beribu-ribu ringgit. Apatah lagi sekiranya meruntuhkan kebahagiaan rumah tangga orang, cukup besar.